الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مسلمك بيتي مثل سيدانge خطر وانا درسوي رمضان موجة كورين مدرس كوريا جندي مفاهو رمضان موجة درس تكتكا مدوكندالا أدم مي درستا فشيكن داهندو ميك كورين مي درستا وكا وहाँ का देखे वो मुंदियई अल्लाह सुब्हानहु व तआला के इक्कवन तक मुगे फिलावल तोगे मौदूअ अदे तौहीद के बैतोगे मच्चा तौहीद की मुस्लिम का बीती कोमें एंगुन लाजिम कंदा तौतरें एम्मे असासी बैन एगो तुम नीगे कुरीगे फिलावल तोगा तौहीद रुबूबिया रब्बुवंत कमुगा मी कायनात उफद्दमा मी कायनातुगे एम्मे कंदत्त के राबमा हिंगवा उरिहा मखलूकुन रिज़्क़ु देवा दिरुवा मरोहितवा मी उरिहा कमेगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला या एव्वेस बैवरिया को नुआ गोतुगा इलाहुगे कवंतकम आहरुमें कबूल को ईमान बा ईमामुगे वाहका अद मिफदान मी मौदूगा वाहक दक्कायदु मेदोती तौहीदुल उलूहिया अदे अलोन में तेरें बाय मीहुना अधिवेस तौहीदे बुनमो ऐ कोबाका में नेंगे तौहीदे बुनमो अरबी बहोगे मी कालिमे आगे माना बाय मीहुना गई नेंगे माने नोता ई कौनचे का नेंगे कालिमे के गोतुका मेहुना ने एकम कुरिन दन्ने फदां मुस्लिम का वुमट्टा का कौम में एंगुल लाजिम कंदा तौतरें एम फुर्तम कम की तौहीद तौहीद में कालिमा नेगिफा वाली वाहिद वाहिद के अरबों के गुना अदो तौतरें एके वाहिद इस्नेन सलासा अरबा मिफदा में गुना ने एके दिवीबा एकम वंतक में मिकियानी एककुम नि कालिमा नेगिफा वाती है एमही फर्द नुआत वहीद बैवरे को नुआ शरीक को नुए बुनवनिस ईमानक हमें मम्मियतु के फिनावल की तौहीदुल उलूहिया इलाहु वंतकमुगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला बैवरे को नुआ कमुगे फिनावल मिगो तुम बनारुगा अळुकमुगा मैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला एकवंतकम हरमें ईमान वे अदे इलाहु फियमा अळुकं वेवे एहं हुरिहा फरातकुम बरिअहुम ऐ मुस्लिम का मीति कोमे मिया का मेंगे एंगो लाजिम का में बारिया वान जे है का अदे हम फदान अळुकम के तौहीद मी तौहीदुल उलूहिया के में मा अळुकम की कोबातो बनाना हिंदुगा अळुकम की इस्मुन जामिउन लिकुल्लि मा युहिब्बुल्लाहु व यरदाहु ए नामेक के दरुका हुरिहा कमे शामिल वेगेंबा अल्लाह सुब्हानहु व तआला एकांकमक लोपिवे बोडिगण्णवा ए इलाहु रुहि बोडिगण्णवा हुरिहा कमे एक तेरें बस्तका आदि एतेरे फुशा बेर फुशुगे हुरिहा अमलें हिमेने गोतुगा शामिल वेगेंबा कांकमक किए नामे अल इबादा नुवत अळुकमकी एम्मिमा अल्लाह सुब्हानहु व तआला फियमा अळुकं वेवे एहम फरात नुआकमा ईमान वा ईमान वो ए मीक फिदा बलकी अल्लाह फियमा हग्वेगें अळुकं वेवे फरात वाकमा अळुकं वेवे फरात नुआकमा ईमान वो मेनवे अळोन मेन तौहीदुल उलूहिया ईमान वेवे अदि आलुकमुगे तेरें एव्वेस कमे अल्लाह सुब्हानहु व तआला फियवा एहम फरातक बदल कोल्ला फुरुलाद मकी ऐ तौहीद उनिकुरमा अदि हम एफदान ईमान कमा एना फुरगस्ती कुफुर के तेरे बदगंदियो मेगो तुम बनायरुगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला कीरित कुरान का तौहीदुल उलूहिया नुआता
uluhiyatuge tawhiduge waaka eta ayate gavani wahi kurabba emme furtama kama kalon fa kollani uriha amal ta ga arumen kurimatila farata ki Allah subhanahu wa ta'ala aharumen ge uriha amal ta ga maqsud wege alon men gastu kura alon men ge moonu e farata ka kurimati kura farata ki Allah subhanahu wa ta'ala mikan angawa Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabani قل كذلك فان ودار واشد إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين كذلك فان ودار واشد هما كشبرون تمن كذلك فانو نمادا ونسكي أديهن على كما ومحياي تمن كذلك فانو ديني هرما ومماتي تمن كذلك فانو مروما مي هريها كما بس وني لله رب العالمين عالم تو غير رب تبارك وتعالى يشي لا شريك له اكلام اي اله ام شريك كنوه افدان تمن كذلك فانا امر ويغمني وانا اول المسلمين ام فرتما اسلام بي ميوغ ترين تمن كذلك فانو හිමනි වඩා ගන්නවා ආදෙහෙම අලොන් මෙන්න අලොන මුස්ලිමුන්න වේති එගෙන් ජේ කමකි අලොන් මෙන් ගේ දීනි උලමුගේ හයාතුගේ එවස් කම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ෆියහින් ෆරාතක ખાලිස් නුකුර වෙනක අලොන් මෙන් ලෝබිමා ෆරාතක ඒනාගේ නමුන්නේ තිමන්න දිරි හුන්නනි ඒනාටකේ තිමන්න වරවනි බුනානම ඒ කුෆරුගේ බයි අලොන් මෙන්ගේ දීනි හුරුම් වනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා alon men marum veswani Allah subhanahu wa ta'ala milkuge emima alon menge hayatuge maqsada ki Allah subhanahu wa ta'ala alukan kurun kamuga vihidu e alukam veve gota e alukam ada kuran je go alon men ungeni hakku wegen ma gotuga Allah subhanahu wa ta'ala ya alukan ada kurum menuvi furihama muslimakan alon menna kannuve demme midanne ve ayatuga Allah subhanahu wa ta'ala miangawani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Makkah ge mushrikuna khabar denuma eba mihunge alukan kura ade e guruban kura Allah shiruku ko baaveri kura shiruku ge wame ki Allah baaveri kura Allah subhanahu wa ta'ala hem farataka baaveri kura baaveri na mikene sharikunne hem Allah subhanahu wa ta'ala hem farate baaveri kura huriya kankamaku ekalege faanu ektibabe wadagen waakan bayan kuravash ade ekadege faanu ge huriha amal tega ekadege faanu kurimati labbagen ekadege faanu ge qibla kamuga wani ekadege faanu ekankam ga Allah subhanahu wa ta'ala fiya ehm farataka tawajjuh wada nugannawa kama vidalwash Allah subhanahu wa ta'ala ekkawanta kama ekuga alonu menge namada ehne alukama diruma maruma miuriya kamesoni Allah subhanahu wa ta'ala ashe adama bidan Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabani ehn ayatga fasalli li rabbika wanhar alon men baragina kiyawa ayat fasalli li rabbika wanhar fa kadege fanu Allah subhanahu wa ta'ala ya kadege fanu veri rabb tabarak wa ta'ala ya namaduko qurban kon hadasha ada kurin denne ifada miyatuga Allah subhanahu wa ta'ala miangawani alukamuge tereng eves bawate Allah menuvi ehen eves farataka forolala nama ehen farataka ada quranama ei shiruku ge teren kufur ge teren ba kamekka hem Allah subhanahu wa ta'ala quran ga mi angawani alukamuge huriha bawattaka ege teren bay bawatoge nandi kuru kuraba namada adi qurban kuruma mi huriha kam ves kalege fano Allah subhanahu wa ta'ala kurabash ebahi Allah subhanahu wa ta'ala yang ekani mi alukan kan khalis kura kamuga adnawash ada Allah subhanahu wa ta'ala en ayatega man Allah fiyawa ebamihum ilahun kamuga hadan ule takeccha ki dekolu nuje ekan kan egota qabul kurumuge aqidayati taakun nuje aqida ekan warakina hatogani bayan kurabaf ege tereng Allah subhanahu wa ta'ala wahi kura miayen adwasawa ina wahi kurani in tad'uuhum la yasma'u du'aakum tebamihum
etakecca du'a kuri kamuga namis etakecca kankamuga edi govi kamuga be namis la yasma'u du'aakum etakecca tiabamiyunge du'aage tiabamiyun tia goa kankamuga adu nivene walau sami'u adu ivunu kamuga be namis mastajabu lakum tiabamiyunna etakati jawaben nudene ade duniyega amma fiyama baatil ilahunna nuwa alukan hagunuwa edak takechaka insanu alukan kure ege terega hilaya gasgaha gesa janawar fada takechan alukan kure e hilata ki adu yumen nuwa takete kitam me maraka dua kuri kamga namas e budu takaka adu nibe adu ive takete kamuga bi namaves misanda kabala menga insanu alukan kongule geriwa kari janawar abis insanu alukan kongule jinni naves etakecca ebamiyunge duaage ebamiyunge goa goumuge adu ivunu kamuge avi namavis mastajabu lakum ebamiyunna etaketi ebamiyunge dua ijaba koddi ebamiyunge de kankam fudda dene bay kamuga nuwe wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum adi qiyamat duahum etaketi ebamiyunge shirkun ektibawanite ولا ينبئك مثل خبير خبرت مولد دن ودگم با خلقم ودگن با فدان خلق فنا خبر دين اهن ابس فرات الله سبحانه وتعالى منوي نوي هذا ما الله في امام علقم قرا تكتيگ نوكولدن تركن كيرت قران گه etang ayate ga Allah subhanahu wa ta'ala ne bayan ko debba egatun eilahu wahi kurabani innal ladina تدعون من دون الله عباد أمثالكم أما كشبرون الله من في أمان تبامهم دعاكم ألكم كن هذا تكتشكي عباد أمثالكم تبامهم فدان الله سبحانه وتعالى قالوا تكون إتكتشكي بس الله خلق كربي أي ناوغ ألون كترين هم إتكتي فدعوهم تكتش فايت يبامي على دعاءكم كنكم غوا هذا بلاره فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين تكتشكي تدو وري تكتشكم غوانا تبامي غت الدعاء إجابة دي تبامي هم إده كنكم نكم فدا دي بلاش استفهام إنكاري مي كنكم نوانه كنكم مسلمان تاد إنكار بس وهي كرون يفوق وهي كرون ألهم أرجل يمشون بها تبامي هم etakicca defang hingane fatake libigeme am lahum aidin yabtushuna biha adi ebamiyuge baru dakkane takatiga ifane attake ebamiyuna dibigem veeye am lahum ayunun yubsiruna biha ebamiyuna etakicca fennane belun muri lotake etakicca veeye am lahum adanun yasma'una biha eba etakicca adui veene kamfetake veeye قل ادعوا شركاءكم قال جفان بدان وجه تباميهم شريكنا تباميهم كتاب ورد بوبيس ثم كيدوني ادي تمن كده جفانا ندو نبا ريبون تريبي كم غابنا مس تبام تمن كده فانا دبينه اگه تكتي كفراتون وانه افس دچه هونا انته فلا تنتظرون ادي تمن كده فانا تكا تباميهم لسنو كراوچنا ابي اي شروع کے سببون etaketti ebamiyunna oda dene evves manfae dene evves kellume nuwe Allah subhanahu wa ta'ala wara soriha ko ehen aate ga wahi kurabani wattakhadhu min dunihi alihatan yakhluquna shay'an la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaquna wa la yamlikuna li anfusihim darran wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nushura Allah subhanahu wa ta'ala fiyama alukam bebe ilahum take kamuga etake hifi mistakun shariku kula mistakun emiyunge shariku kura taketi la yakhluquna shay'an etakechki enge beseche mufaddene khalqu kurebene takechche nune wa hum yukhlaqun etakechki bes ufadde bigem ba takechche alukam kurun haqwege nuwa takechche takechki bes ولا يملكون لأنفسهم تكتشان أيجا عمل نفس بس كم ملكوا جنوه لأنفسهم ضرا ولا نفعا
ಗೆಲ್ಲುಮೆ ದಿನುಮೆ ವೆಸದಿ ಫಾದಾಯ ಕುರುಮ ವೆಸ ಎತಕೆಚ್ಚ ಕುಳದಾನಕ ಬೆಲ್ಲಿಬಿಗೆನ್ನುವೆ ವಲಾ ಯಮ್ಲಿಕೂನ ಮೌತಂ ವಲಾ ಹಯಾತಂ ವಲಾ ನುಶೂರ ಅದಿ ದಿರುಮೆ ಮರುಹಿಫುಮೆಂ ಅದಿ ಎಫೌಗ ಅದುನ್ ದಿರುಮೆ ಮಿಕಾಲ ಎಫೆಸ್ ಕಮೆ ಎತಕೆತಿಗೆ ಕುಳದು ದಾನ ಕಮುಗೆ ತೆರೆ ನುವೆ ಆದೆ ಆತಕ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ವಹಿ ಕುರನಿ ഖുൽ ഉദ്ഉൽ ലദീന സഅംതും മിൻ ദൂനിഹി തിയബാമിഹും അല്ലാഹു ഫിയവാ තියබෑමියුම් අලුකම් කුරවේ තකතිකම්ගා හීකොක්ගෙන් උලේ ෆරාත්තක ෆය තියබෑමියුම් ගුවාබලාශේ ෆලා යම්ලිකූන කෂ්ෆ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ෆය තියබෑමියුම්ගේ කිබෑන් දතිකම් දුරුකෝ නුවත ඒ දතිකම් ෆුරලාලා එහෙම් ෆරාතක ගෙන්දානේ තකතිකම්ගා එතකෙච්ච නුවේ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة اتكتشكي بس اتكتيج رب تبارك وتعالى دعاكو اتكتيج تبارك وتعالى يا الله سبحانه وتعالى كتم مسكت كراتكتش أيهم أقرب ويرجو رحمته ويخافون عذاب اتكتيج بس اتكتيج غير رب تبارك وتعالى رحمة هدي أدي كلام عذاب بروتوي إن عذاب ربك كان محذورا قد يفعلوا غير رب تبارك وتعالى عذابك بروتي بم حق جنب عذابك هذا مي آيات نكم بسنا ودانما إبراهيم عليه السلام نمرود के गांत दिया हिंदुगा ಏನಾಗೆ ಹುಜ್ಜೆ ಮಾತು ಕುರುಮ ಮೀಸ್ತಕುಂಗೆ ಸಿಕುಂಡೆ ವಿಸ್ನೇನೆ ಗೊತ್ತುಗ එකලෙක ෆානු බයං කොත්තම මොස්මන තල එකලෙ ෆාන දෙවි හික්මතුක තෙරෙගස් මෙනනි එබෑමියුන්ගේ දුආ කුරා හිලතක බුදුතකි එතකෙච්චන් එවස් ඉවුමෙන් ෆෙනුමෙන් අමිල්ල නෆ්ස ෆාදාය ගෙල්ලුම බස් නුදවේ තකති අදි මිෆද තකතිගේ තෙරෙග මනි එතකති එයි اتكتشكي جزاتك الله سبحانه وتعالى خلقتكم بدنيا الله سبحانه وتعالى لما فوا وريها تكتشكي الله سبحانه وتعالى تسبيحك يا إله وكتب مغاتب تكت أدي ميك يترم نياتك مرادك بيكادون بدانوي ميم وربس أدي عجائبكم بدي جنين نعلوكم كورا فراتا مكة के मुश्रिकों के तेरे गजाहिलिया ज़मानों का भी जिन्नीं कीरी तो कुरान अडुआ में फोगा इस्लाम भी नम ऐसे जिन्नीं नंग आलुकम को मुलुनु नहीं हूँ एका में दुदन नुकुरे එහෙම මේ බය බොඩති හිලත අස්හාබ් බේකලු තරම් බය බේකලු මුගුරා දෙවීරුගා ඒ ජින්නින්ගේ තරම් බය තකති ඒ හිලතව තරගා මිස්තකුම් බිරුගන්නෝමුගා මිස්තකුම් එමියුන් නම් අලුවති කුරුමට්ටක තෆාතු හිලත්තරි අඩුතක මන්සරත දෙකුම්ගා හිමෙන ඒක තරම් මිස්තකුම් අලුකම් කොන් මුළුණු ජින්නින් ඉස්ලාම් බිරුගා වෙස් ඒ අලුකම් කුරිමියුගේ කමුන් එක්තිබා අනුවාකමුගා මියාතුගා මිවනි أولئك الذين يدعون أميهم دعاءكم غوا علوكم كورا تكتشكي أي الله سبحانه وتعالى أميو إيج زانتك علوكم كم ولا تكتشي أكيد ترون بدانا مدمنا علوم دمنا فدان دنيا الله سبحانه وتعالى لما غسمها كسا مسمها مسا أدي ديرومن نوا تكتي بس وريها تكتشر بس الله سبحانه وتعالى تسبيح كيا علوم من نعه تكتيج تسبيح نعونو كمغابينا مس هذا الله سبحانه وتعالى كير القرآن يقولون ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك الله سبحانه وتعالى في وكذا فانا منفع بس أدي كذا فانا جلهم بس دهنه ندمنه تكتش كذا فانا علو كان نكورم باشن مي بديكي اتكتة فراتون جلهم فادا نوا تكتشن علو كان كورم نه فإن فعلت فإنك إذا لمن الظالمين එෆදන් ආමල් කුරානම කලේක ෆාන සිමෙනගෙන් දානි අනියා වෙරිවි මිස්තකුන්ගේ තෙරෙන්නේ ආද මි තෞහීදුල් උලූහියා නොත ආලුකම් කුරුමුගා අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා එකවන්ත කුරුමුගේ තෙරෙන් හිමනේ මි ශිර්කුල් මහබ්බා ඒ ලෝබි මුමුගා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ය එකවන්ත කුරුමු मिकमं इशारा कुरम्मा अल्लाह सुब्हानहु व तआला की कुरान का वही कुरब्बा फवे वमिनन नासी मन यत्तखिद मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बुनहुम कहुब्बिल्लाह मिस्तकुंगे तेरें वे नित्तु तके लोबिवा फरात तके अल्लाह गद्दके लोबिवा फदान एबेम लोबिवा तकति
emiyun hifa bayaku ve adi mu'min takum emiyun Allah subhanahu wa ta'ala deke wa dobi shiruku kuramiyun ge shiruku rata ke chwa dobi bavre ma poduwe gembe ade niyatu ga Allah subhanahu wa ta'ala mi bayan ko debani Allah subhanahu wa ta'ala deke dobi ma fadan ehen taket deke dobi ma ki e shiruku ge tereng himene kamekka mi ma ka ge sharah dum ge kuring alon men kom me ko salon men ge mambe fan ge deke dobi ve alon men ambidarin deke dobi ve masakke kurana ma e masakke kuran gengule takecha masakke deke ves dobi ve ekam ko ei edi mi ma ka no nota mi shiruku ge ma ka no me Allah subhanahu wa ta'ala fadan ebamiyun shiruku kon ulunu taketi deke ebamiyun lobi ve alon men adwane alon men ge ben amatteri kauntoga geriyan alukan kuramiyun e geri himaya kurmantaka insanu katila marawaka nuata hilatakan emihun lobi kurawarun bandachehipaba avattoge mihun ves emihun kyabo heduma libe kaabo taketi nuka e hilatakan emihun eba sodaga kon hada alon mege ben avatteri kauntoga e hilataka emihun na libe e janawar geri kiru eba gos e hilatoge tere ngala bandum kurema alukamuge gotum etaketi deke emihun lobi wamun nidani ade alon barafahun adohin America ge rais Donald Trump an alukan kurami bewages e duniya ge me barokada gamuge isveriyami me etakechane e farata sanaka alukan kuramvi ehmima mi mifada mi loepe vumaki ei tawhida khilaf kame aluganu men alumeti vumuge lobi wanjeheni hamekane Allah subhanahu wa ta'ala Ibn al-Qayyim rahimahullah bayan kuramma fave lobi ge darajatauge tereng emme mati daraje ki al-ubudiyya emme ma lobi ge tafatu wattar tange bori ege terega hamdardi oga terivu anekaya ngehi terivu ishki lobi egota gosmenane alukan kurumuge lobi aluganu men Allah subhanahu wa ta'ala deke wa lobinna ade ilahu birwati huma yakum alukan kurum emi kiritu Quran ga Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurani qul in kuntum tuhibbuna Allah kada fan vidanore tiyabamihum Allah subhanahu wa ta'ala deke loba kam gawanama fattabi'uni tiyabamihum timan kada ke fan tababa emi Allah subhanahu wa ta'ala deke lobi kun ei aqida ke tereng himene bay ekamaku Allah subhanahu wa ta'ala deke lobi ma fadan ehen ecche deke lobi maki ei shiruku ge tereng himene kame ehen kamu man Allah deke loba fadan ekadange fiwa ehen farata deke lobi maki ehen gotaka bunanama alugative e takechan alukan kura fadan lobi maki ei shiruku ge tereng himene kame hame fadan tawhidul uluhiyya ge tereng himene al isti'adatu ebahi rakna terikaman edi gom nives alukam ge tereng himene bay ehem Allah fiwa ehem farataka rakka terikaman edi gomaki shiruku ge tereng himene kam anekkamis mimawuga dannawalan jehni timaya ehiteni vede faratake ehiterikaman edumaki edi shirukenno misalaka kanduwamun damiyaku ehem miyaka timanna salamek kodere bune etaga oy kairigo donjege miyaka gomaki ei shirukenno nota minika janawarege kivan sadame bumattaka ehem miyage ehiterikam odumaki shirukenno nitaga shirukakam nivani Allah subhanahu wa ta'ala ge hazratun edefada rakkaterikan e ilahuge makhluqunge ke bange denama kurin dennei fadan evves gellume faada nude hilatakegge kiban rakkaterikod devuma arizugu devuma rodi barakat devuma du'a kurum ei shirukaki ade nikan adwasawa Allah subhanahu wa ta'ala mibamatuge shirukun sadame bumuge maake ishare kuramba كيرت القرآن كما قراني وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا هم كشورون إنسانون كترين فيرينون كترين بايكو جنين كترين فيرينون كبايك كيبان ركعات ركمان يده أدي ركعات ركمان يدوم سببون إتاكتي أميهم إتورا بداوه ميسكم بيروغن نبون كمن نكوري
ade saha wahaka tawge tere rimavegen ade makka ge mushrikunna jahiliya zamanuga arabin daturu kuramongos vadiyegge tere re ganduge wagutuga maduko etaga re koren jejjanama eba miyun etana fabamun goa e vadige emme bodu jinnige rakkatere kaman edi goa me rakkatere kaman emiyun edi goani ei hama ekane ehen jinnige kibe rakkatere wa kanno e vadi terega ule ehen valu janawarutaka shikara kurang as mista kunna hamada de ehen janawarutaka kun rakkatere umang edives emiyun goani e jinnina em Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurani fazaduhum rahaqa e jinnige kibur verikama e boda verikan ituru nu kama ekama kunne nuwe ehem mima Allah subhanahu wa ta'ala ge hazratun alon rakkaterikan edenje kankamuga jinnige kiban rakkaterikan edekamuga wanama e shiruku ehem mima tawidu diye gaga elum fada kankan shiruku ge tere wadagen dani e tawidu alafa onnamiya gabul kurane tawidu enha duhaku ene gellume nuwanekama note jinni moya nuwanekama e tawidu nagafiya moya wanekama e samfaran ena rakkateri kotte echuki koma ene qabul kurane tawidu kama ei shiruku ke tere mikam badagen dagotaki ehem bima shiruku ke batan adi mifilan mifotuge ehem filan toge sannane ekam ko mitaga mifa kollani rakkateri kaman edi gogon nota al isti'ada yaki eibes alukam ke tereng himene kamake hame fadan Allah fiya ehem farataka qurban kurmaki wes alukam ke tereng himene kame Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ko rabahani la'ana Allah man dhabaha li ghairi Allah Allah fiya ehem farataka qurban katilam miyaka Allah subhanahu wa ta'ala la'ana levi hame fadan salihunna ummatu gati bi man bodunna qadar ihtiram kurmuga haddu fahanala diun ei mi bimmatiga mistakun shiruku koram feshunu aslu sabab mikam meskirit Quran ga Allah taala anga wahi Qurani wa qalu la tadharunna alihatakum wala tadharunna waddan wala su'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra adi abamihum bunye nu gefanu maka Nuh surat Allah taala bayan kurawa wahi kurawani ebamihum bunyati ebamihum ge ilahun ta ebamihum hama hila dunu kuracche la tadharunna mitaga nunuga tashdidu jege mennani bas warugo ta koy bunye ek gota kam ves dunu kuracche alukan kurave ilahun ta wala tadharunna waddan adi waddu ebamihum dunu kuracche wala suwa'an alukan kurun mutta nudacche wala ya'utha Yahuda adi Yahuda ngalukan kurung muttanu dace wada Yauqa adi Nasra mi takecce ngalukan kurung muttanu dace mi emiun adafuri budutawge nanta eka mi takecce emiun mi budutan emiun ge tereng agotaki Adam alayhis salam ge zamanun feshigen nistakun ekkawanta Allah subhanahu wa ta'ala ngalukan kurunga tauhid ge matiga demiyo zamane dia efoga mistaku magufratnu mattaka shaytana ge emme furtama hilataki misauga terega tibi emme aluveri mistakuna ihtiram kuran jene ebemuna qadaru kuran jene ebema aluveri dini emme danna bekadu marwejjanama emiyunge sura kura biskittaka alukam kura tantaga ihtiram kuru mattaka behetti adi emismiyunna faafa fusumedi dua kuruma amrukudi rangalu kamennu untu ekamo ko efoga den e takecce dua kuran e photo taka e behti manzaru taka dua kuran feshi shaytana as visnatin kalemen nabure heodafa farate medwer ko dua kurum menoi Allah taala kalemen ge dua qabul kuram den e efoga e surata egotan hurumu misakuna alukan pureve wara vure ma furihame alukan pureve ba e sura ga budek behtima ehmema egen komme photo ekge badaluga emihun e komme namekge badaluga buden hedi ehmema bunave gotuga mi suratuga Allah subhanahu wa ta'ala mi angawa fawa mi nantaki ei emihunge salih dan ma bodunge tereng himanu emihun ebebe kadunna qadaru kuri mistakun
nge nantakun emihun budu buda nandi hadafuri nanna mifada mi buduta makkage washagenwa qabila tawteren eki qabila ya mi buduta nisbevegen wa kamuga sahih hadis fultoga waridugen ade ehem wima mikam ve simenigen dani ei tawhiduga tawhidul uluhiyya ga Allah subhanahu wa ta'ala ya shirku kurumuge tere kurin denne ifada tawhidul uluhiyya ga Allah subhanahu wa ta'ala shirku kuram fettunu sababu ei mistakunge tere mammihunge kiban barakan hasil kuruma emihunge makkan ituru kurumattaka emuna qadar ihtiram kurum nikam visna wadannawa alonmen ke islami ummatu ga be salih danna be kalunna wali verinna emuna hagguwege nuwafada makkan difa ebori ege terega dive rajyaga sefada bawru danna be kalun tibi alondu emme fa me ramadan mawkuri daturuga alonda mihaku buni wattini eduru kadege faanu dannamu toy alondu bunin ei konfada be kadege e kadege faanu buneve gotuga komme reyaku makkaga mi rajyaga rashega hori be kadege me eduru kadevanu komme reyaku makkaya wadage na makkaga namadu koffa emburi wada gannawa kamuga ni salihunna wali verinna makkon hitam qadaru kuramungos emihunnan hagguwege nuwa kantattake emihunna demungos emihunna ke alukam veve farattakan hadamundan dive rajyege gina rattauga ayuga obe ziyarat al-lawaf e ziyarat an-nadurbune alukam kurave farattege gutuga hame fadan kurin denne fadan alonmenge avattere gina gaumtauga ma'am mihunna fadirinna pirunna panditunna alukam kurame miyadu sabativi muslim ummatuga bay mihun gabul kura gotuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiwes ahadage insan ennu ekadege faana ki nurun levigen wa insan henima sallallahu fatiha kewaras rasulullah sallallahu alaihi wasallam fampulu bisawa gadiya teduma rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua kuruma mikan kam vesimενigende mi hus tawhidul uluhiyya ya khilaf kanka inshallah mi finawaloge maakiyo bayadi a finawalaka ge niyanna hafta gaves baddal kodum gummiduga wakivena subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh